नमस्कार पोया प्राइम खबरो प्रुडंटाक 9 वर्सां डीव्हीडी वेल्यान केबल न्यूज ते लायव्ह वेबसायटी मेरेन प्रुडंटाचो डिजिटल प्रवास देश विदेशांतल्यान आमचे व्ह्युअर बरे मागप्यांचो प्रुडंटाचेर शुभेच्छांचो पावस। एफसी प्राइम मार्केट आणि एफसी गोवा मजगती 5 वर्सांची कबलात। एफसी गोवाक मेळ्ळे मुखेल पुरस्कर्ते। फुटबॉलाच्या मोगा खातीर कबलात म्हणटा एफसी प्राइम मार्केटाचो सिडनी लेमोस। स्वच्छ भारत अभियानाक जाले वर्स। नव्यो करकरीत सान्नी घेवन पब्लिसिटी जाली, मात वर्सा उपरांतय गोंयची शारां आशिल्ली तशीच। प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। पर्यटकांक घेवन पयले चार्टर विमान दाबोळेंत देंवले, मात अतिथींक जाय तसो येवकार ना। पर्यटन खाते वा विमानतळ अधिकारिणीचे अधिकारी पावलेच ना। आनी अंदू पावस सगळ्यांत उणो। उत्तरेत गिमांत उदकाचो प्रस्न। हणजुणे धरण भरलेंच ना। उदक फक्त 6 म्हयने पुरो। गिमांत उदकाक हाल। कालोराचे उकडमाराची लक्षणां। खबरो विस्तारान। प्रुडंट 9 वर्साचे जाले। डीव्हीडी वेल्यान सुरू जाल्लो प्रुडंटाचो प्रवास फेसबुक, ट्विटर ते लायव्ह वेबसायटी मेरेन पावला। एका तेंपार गोंयच्या मुखेल शारांनी आशिल्ले प्रुडंट आज जगभर प्युअरांचे मोबायल आनी डेस्कटॉपांचेर पावला। प्रवास इतल्यान सोपिल्लो ना। अजूनय बरीच पावलां मारपाची आसात। आमचे हे येस आनी प्रवासांत आमचे बरोबर आशिल्ले तुमचे सारखे व्ह्युअर आनी बरे मागप्यांनी प्रुडंटाक वाडदिसा येवन परबी दिली। जे पावले ना तांणी मोबायला वेल्यान भावना पावयल्यो। पळयात प्रुडंटाचो वर्सुकी दीस।
FC गोवाक FC प्रायम मार्केट मुखेल पुरस्कर्ते म्हण मेळ्ळ्यात. ऑस्ट्रेलियाचे ग्लोबल फॉरेक्स ब्रोकर आणि FC गोवा मजगती 5 वर्सांची कबलात जाल्या. फुटबॉलाच्या मोगा खातीर FC गोवाकडेन ही कबलात केल्या म्हण FC प्रायम मार्केटाचो संचालक मूळ गोंयकार सिडनी लॅमोस उलयलो. FC गोवाचो सहमालक दत्तराज साळगांवकारान ह्या कबलातीक लागून लॅमोसाचे उपकार मानले आणि ताची तुस्त केली. We want to be a part of ISL it's just in its infant stages, and when we were given the opportunity, we didn't want to say no, and I didn't hesitate a bit to jump on it and to make sure that we are there to support football and to take it to a completely different level, not only in Goa but all India and probably globally as well. So this was a completely this sponsorship deal is just not a partnership. It's as Mr. Raj has said, it's a relationship that we are looking forward to, because it's a 5-year term that we want to build football into a brand, FC Goa into a different brand that what we want to see it. I wanted to thank Sydney and Melanie to be here with us and for their support for FC Goa as a principal sponsor. Both the co-promoters, Mr. Denko and ourselves, believe in long-term relationship. We had a sponsor last year, but this year the sponsorship is very significant for us and very meaningful because it is a long-term sponsorship. It is for 5 years sponsorship, and secondly, it is also with a goal. Secondly, very important day for us. All that we are talking about, this deal today can be followed on our official website, which is www.fcgoa.in. Determinados, conscientes da importância de fazer uma grande competição e conseguir vitórias, e por isso valoriza não só o clube, os torcedores, mas também os patrocinadores. The players are very committed and aware that the importance of doing a great season, a great ISL, to give back what the club and the sponsors are giving to the players. Muito obrigado. Thank you so much. घेऊया एक विराम.